kadang kadang kau fan saya pini kapre ka video long nanti masa me di wang tuli lo don tum di puni pulo nanti masa me pani silom ini tum dah sat gaulong sama football patu sama khela pi pondo la bang nanti masa me di khela bang kayak kopi pulo tadi inter club football lagu ku khela hadi masih lead khela lo pini bang final lo lapan kan pini final kacetan poni mate tim ni yang bang kacetan poni lah kayak kecengat tim bang lah bang kayak Rhino FC Club mate dak jarjuria long malo alang itu bang kayak lasi final long asami undun lo lapan je ihina tu bang kayak tak itu satgang hawa cetang klong nom cetang klong RAYF mate itu dak satgang tim lo bang kayak lah itu pensi pini lah tim ni yang bang si final sama patu pon mate cetan pon polasi peder depi penang tu masa me hadak dam penang peklang pon polasi ko matong ke hygiene mate ko ana gol penang ke hygiene ko puna tong ke hygiene di nang sama hadak peklang pola penje munis tame du pigi lasi nang masa me peder depi penang hadak lang pon nang lasi video long ke ceng pen ke jalan lang lapan ke ton tu nai masa putot tuning rig lo di ni channel long ke bang ceng lang pada channel bang subscribe dik dong an sosial video sama tek pon long po nang tu sama lang jot video long mangadi lang jot post sama channel bang subscribe pedi subscribe dik no si tong nam tu na hadak le peder depi penang hadak tong na de Oh, tungkah ya, halo. Halo, operator ya, mesin operator bang kan? Nah, ini tang dele lang ta. Lang po. Ito no type amini. Lason putu ni mati. Kalau ini Hankom loh man ini. Finally dontum jodi non bang pon de khela pang cheng thulo labang ke RAYF band jarjuri team mate Rhino FC ini khela pang cheng pon lo yo oh eish tap savelo ke jang uplo an lo di hapu bang jarjuri FC lo lapu bang ke RAYF goalkeeper lo tuna thuga yo di hapu side na tupu pen atem thek long bo pini dak khela patu mate final la long tena leng do yo pani silo me ing handuk tikan dak hadi fela lo nono bang ke kreng tu lo oh sabsa velo gol ko puja hadi sekarang butuh kita pun bisa sekarang butuh wow fast goal don fast goal ladi RAYF tum Rhino FC fan mane goal picheng lo nona bang jang let lo oh ke bom bang cheng dang lo yo RAYF tim lo puke puta jo koni kana lang dang so cetong dun lo punya seorang kita alang kita lang mesan. Wow, fast goal lo lah bang. Ini kita nak putar kepatu kelambe ini tertekan lambai lang masih kecang lang masih pilihan tinggi pelan pelan masih kemana ke hai Ranasat ini terpilih
Masukkan saya dan menurun ini ketajut ini tempat bermain. Lambat sama. Lambat sama. Nama aku itu. Areba after aku third ball itu terkelang lah. Reza Shakti lalu kepada lambat sama. Lalu Rumsan Rohan. Lalu kita match terakhir kepada 60. Coba jiakan. Mungkin kita alami intensi. Kita lah. Patutan bomba. Seperti final masalah. Kata tu cepat lagi. Mati. Kata tu dunia. Akla itu nadan lapin las. Yes. Jauh-jauh Rhino Club. Lapin. RAF Sadga. Alang itu bang bangsu final match bang mati antum itu kata tu cepat bang alang itu aku disebut itu. Oh. Cemung com mana lo? Penangan adin kata tu dun penang lo kata tu. Alang istana Super International Game Delhi yang istana alang istana patu dunlok tangabang pulau ada istana alang lindung keman abari penghitung istana yang misalnya non isi wartai kejam ke Jaljuri Rhino Club Jaljuri Rhino Club pensi nol bangke isi pertanyaan yang saya jawab dulu. John Ri. Oh, nama John Ri. Dulu nak. Jasi Rhino Club. Kita pun mayo. Kecar je delo, cepat royong sih. Langmas lo. Api bom lo. Jasi datang itu mereka ni. Yang kita suka mereka. Kalau kita kadang itu, kadang pun ada. Siapa ni? Jasi nombor 7, Rhino Club. Kata ke Rhino Club lo. Kata ke langmas saja baru lah. Isam jejak. Sila kita yang mana tagnya. Kumpul fungsi patulan juga. Patulan masih sama. Baiklah, jadi kita referee tengkan kejangkauan tengkan bangkit. Lalu ke situ, senang ahli bayar. Lalu ke situ keluar saja. Nomor saya kita. Oke sana, masih tapi gol ada gol kita lah. Ini bola kita sampai depan. Ini adalah jangan adalah. Sudah kasih ni siapa pun lepas kamu. Ser kepada gunakan itu ini tundak betul. Kita sudah ni. Ini ponji pasti sisik pon bom lah. Ini bisa tu dengan songpen. Kita ya dong akan cuma. Direct itu dan apa? Direct tu dan. Adung head jode. Wah korna, chance ke kau tak ada. Bos, lambat tu jangan lu. Lambat sana tu buat tim kela tapi ni kan. Bol dalam dia pin bapu kan.
Rizal itu dalam mengenal. Bang lên ơi, bang lên ơi. Lại được không? Lại được không? Đi ra bên ta. Boleh nalo lo sone. Sesta Furious berkomen ya. RFIF. Line up lah. Lawan kita jersey number 30. Line up lah. Aljuri. Tenang. Cangca. Tenang. Ini kedua tuan eh. Inter Club MSC Jo kesana. Satkau Sport Association तथा Satkau Gria Hunter juga अनुष्ठित करा Iya kayak nana punya nanti. Pergi. Banyak tak? Ini betul hai apa betul bangga minta emisi apa tu alam apa tu cepat itu orang silent group sinyal itu ada yang cepat tu dulu ni hang mata kabar itu akan mangga boleh tante pinipen mata pini dalam atau dari dari situ itu besar ke sebab itu bersama ada pun yang hang mata yang cepat orang ini kita dia bang John, next to it, Raja Sekhi. Kata itu gol. Gol. Dan Sitanik. Kapten. Ini adalah kapten atau kapten Abang Kristami. Kapten kapten yang very penting. Ini kau geser shot, 7 nombor. Ini sini mana? Wrong boleh. Buah. Oh. Offside. Seven lo tunjuk lo, main kela tak? Jangan libam. Dunoi. Kau. Oh, Kapten. Khela lang miong mai audience me lang dro de the lo ekdom apor kom hek nang nak lo kalima Galang. lang do de lang ma komale
जो पुए बॉस सा तुम साइड दे योदे एक नंबर जगह में तुम साइड दे खेला ना लांग दोनों पिनी फाइनल लो सोनो लांग में सेन मा खेला लांग में सेन यादी अच्छा लांग को आरजे में सेन लगे लांग वेक को वन था दो ला नॉन को बांगे दे हाफ टाइम लो तासे नेक्स्ट हाफ बांगे ना तुम टेक कोनों पालम सुपे आती नॉन को बांगे दे हाफ टाइम लो मती apa ke final ni ko pini bae deh pekan sampai pe dulu deh pasti ku bang kan bom lo nah kan bom lo yo kan audience pun sampai dulu yo ku bang kan bom lo cepat dun tulang po lapen Satgang Sports Association under club players keduan atum phan pustamin nilitum selection ang deng pon lo lapen la selected players atuman phan ke nilitum select pon pen West Kasa enter club rank bongham trophy along alang litum participate dun longji la sino namat ke club keduan phanta lansi pachini pon chotla lapen non nilitum Satgang Sports Association pen kachup hapon mate aluhi atum pen siniltum introduction mate karchuang deng siniltum deng pon chulo sik bom lo nilitum non karchuang deng si deng pon po aluhi tum phan kan pen final ang deng along Satgang Sports Association pen kachup hapon chief guest ke hokpon la ke nilitum elitum rongkhang MSc sir long bison be alang li phansi chief guest hokpon lo puthoi phit pusitami alang li apor kadore mate asai kam do ajok alang li nang chitoi nang chitong duna apor wedelo puthoi phistami alang li team afan nilitum long nang chitoi duna pot alang li phan suri akero pipon lo sir long bison be phan thank you sir so don tum di pini final mate di lase la nona bang ke karchua mai la pen ke alhi sa lase pini nilitum ponang deng lo nona bang ke Satgang Sports Association pen put my audience tame do la pen khela background bang la yo samit ami pini school kachup la hapon thu penangan audience tame do ninga chethe mate nilitum phan bidi sere puslame nang pibom lasi si nilitum Satgang Sports Association hin pen chief guest hokpon lo lasi alang li phan man peng karbia po pen karchui phan si chuning rilo churo sir nang linang chetong do na pot nilitum Sports Association pen suri atak kero pipon lo nang li phan lapen nilitum kachupha mate nilitum along non nang chitong dun uthot do thulang ake hai rongbong teron sarkari gambura alang li phanta karbia po open manpeng karchu ye phansi pachinilo churo iglo nang chitong dun pot lapen puthot nilitum long nang chitong dun mate kachupha pon Mondol Committee Siko Senarpi alang lipanta nilitum Sports Association pen karchui phansi chisiglo churolo lapen puthok nilitum long nang chitong dun tulang Mohila Morcha Secretary Pudumi Kropi alang lipanta manten pen karchui phansi pachinilo pus sampai putat patu kon bom nona bang bejo Association pen kachup hapon chudo Satgang Sports Association ex president Donation Kamsa alang ipanta manpeng karbia po pen karchui phansi chuning rilo
Bang khela pan bam no. Lapen puthot nitu kartu punji lagi Peter Tero Jarjuri Rhino FC advisor alang ipanta mantengken kartu. Lapen puthot do tulang itu mengenai setong tu. Sir. No. Kema. Lapen itu mengenai setong do tulang. Sir Jairam Pramsa, convener, Sapti Kendra, Lalipanta, Mantengken, Kartu Ipansi, Pachinil. Ake hai, Singh Pator, Nalipansi, Chuning Rilo. At present, Antanil itu Sargong Sports Association lang advisor. Alang li Sir Singh Pangcho, alang li Panta, Karbia Pohopen, Karchu Ipansi, Pachinil. Chorulo Sir, nang li na jetong do na pot. Si Pacini pon lo. Choro iglo. Jurulo nanhajang ilitum athengnu asekete pen Satgang Sports Association President pen ilitum pan alhi sarpu atom pan manpeng pen kapacini lapan karchu laso bang ilitum athengnu nang pacini nang archu pi enlo lasino na bang aku puthot alang litum apana bang ilitum la Satgang Sports Association President Secretary tum pan bang ilitum karchu nai do chatla lasi Satgang Sports Association pinian Ladak non cari pon bom mate pinian ilitum labasu angtung kiti kapatu abang kejapon kejalin abang pu kapon inai abang pulo alali sar anteng pen karcoi pansi cuning ripanik lo Sar Dilip Kamsa Satgang Sports Association President lapen Secretary dolang Secretary bang Sar Rejoice Ingti alali Satgang Sports Association Secretary alali sitame alali pan sitame poho karbia poho pen karcoi pansi nilihin pen cuning ripanik lo alang listame lasi alang lipan stame poho tak pen archo panik lo lasi nana bangke lo maluhi sarpo kapacini yang teng pen bangke la ansi ington kok lo lasi kapathu le lang pon sina litum alomso pen api litum kapathu jutang lo pelotang te laso le litum inut bahini laso aluhi sarpo tum pen lam gejai pon pustame awar sai litum প্রথম খন খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব রংবিন এফসি বনাম গুৱাহাটী এফসি আজি এটি ঘোষণা হেমাৰী পাতৰ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব অহা 4 তাৰিখত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৰংবিন এফসি বনাম গুৱাহাটী এফসি এই দুটা শক্তিশালী দলৰ মাজত আমি উক্ত দিনা তথা আৰম্ভণি খেলত আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাম গতিকে যিসকল ক্ৰীড়া প্ৰেমী ৰাইজে এই খেলখন উপভোগ কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে 4 তাৰিখ
Handball lo kayak handball. Tol kak. Handball. Diam sayo ek nomor reaction lang ek bantu tekhet dan dia nanti ini oleh ke golfo kono reaction bom. Oi, kayak gitu. Solo खेला काय नॉर्मल काय लांगमिसन लेदी गोल्डन लांग दुलोई फानता रोई फाने ती अपोर काय कम होइलो अपोर बेलो 10 मिनिट तक बोला अच्छा खेला बांग लांग Wenang nilo. अपना Ikat dulu sih. Oh, kau ingat? Om hang bos, jangan dulu kau tahu. Santul. Kini minta di kalau temen sana kelak. Gol kek. Cacar itu ranan. Kalau temen kelak ni lo alam mana? Oi, apa tu ni lo? Acar ta. Acar kan pakai dah ini dah dia ni dah. Dah. Bom. Hei, sar, क्या? Lihat 20 lagi. Direct besar lagi. Red card. Direct bola lagi.
Lihat thor ke dulu ni. Bom ni bom betul. Jangan tu. Bom ni apa macam ni kena. Phangla mới được hai cái này chết phangla mới được gì cho nên có thể là được 45 đến 90 minutes còn gì thì biến không ta to thì cũng bao dọc thao phang là cái nó à phang là mua hả là bao nhiêu là hắn cái lá nó sẽ bị pin này cái to là cái Sedikit kali football final. Bol cap mana lo net lo. Halo, lo saja. Puchlah, radu. Sa ke malam tu budak. Dak si practice tis bulan tahun berapa? Oke, untuk masuk ke labang ke kijun. Non final ke haidun labang ke Jarjuri Rhino FC se hai pondelo tin dui pen sab gaung are vai labang ke lo lapu Jarjuri mang ke tri lo se ikum pen sampai hai pondelo non dak kelang bang tumai duk tigan jode nai tum sampai te kolam ko la sinon odian pe duk tigan jode Odian se duk tigan jode nai lang tum ekdom hello wing pen sampai ke bang tum sampai duk tigan pini ke Sono khela juda lo ka Ane support tim hai chilo ko kalang ma ta Namaskar bicara অনুষ্ঠান to to hala ipu bangkai highest goal scorer Lapen, best player, best goalkeeper Lapen, youngest player of the tournament. Lahai first time itu no kisi pun tu, kasi itu non alam subsiden lahai itu. Bukan ya hari wayap tim loh, dan lakukan lah nanti protection kalau kayak Rhino, FC, macam Jarjuri FC tim loh namanya. Nong nong istame ron pun pun lah itu nong pencurian deng keceng asal lo mate pencurian perang itu kecuali papon alih sarpo tumpel le di teteni lam abang jupon lam tiar jupon dero na keceng si mate apor katuri penajo itu pindah bang lam kening je awal saya mate kita awal saya bang itu kecuali papon chief guest alih sarpo ahin pen si teteni itu jupon rolo na apor katuri penajo sar borsing teron Hongkram sports president alali benda jupon rolo na
amai pu na pen konjun bang nili la puson la dak nono son nili na dak dong ji pu pen ini mang tahman me apa la si nali tu phan nili la puson na rak theng na par jaw pon nili nali tu phan suri suri ka dong pa jeli no ka dong la pen la dak sport la dak sport ese jong la pen la dak lan tu pen ra pen tu phan an stame padu ra pen tu phan stame nili hin pen alang tu phan stame suri suri ka dong nili pa jeli no asih pini ni dia lambda ketan biar bang tu tak kali pun apa ding dah dekelo lapan pini ada Satgong sport ese jong lapan Jarduri Tiger sorry ada Satgong Rhino FC lapan Jarduri Tiger Club ini negatif. Ablu tu boleh tolong hilang kalau sih. Nanti dia kena. Senang itu makan ini. Lapan so kena long. Listen pen. Nanti tu cekong curi apa pin pen. Nanti tu kapacun pon bakal kena pon. Ini ning sanggup. Asal nak nanti tu mahok. Adim le kena dam. Pasti kong dam ustame. Nanti tu mah puson si kena dam lagi. Jadi nanti tu kacitul bang kepine bang kepawi dia pen nonton nanti tu sanjin pen. Kapatu pon apa nilihin pen nanti tu pupul fanta. Nanti ning rilo hancur lo. Angin ini. Kalau ni dia dapat sih tu apa? Jurusan ngali jumisen alam players mate pada kowe parti kapang. Itu mateng lu jumisen alam kita pon pot. Sinala bang ke itu putot nong apa jiran le tam chupil na peng pinini panglen lepin pen. Kalang mah ngali lelang mah. Oh bos, bang cilo mah. Bang cilo, ini ke kela, video thay lo ini. Mat kela bang juta lagi. Mat kela bang juta lo, aman ini tumbang 2-3 kan remon hok lo. Ini ke kira menong es dengan long. Cok hang ke mo next try to that deh. Ini long, boleh tiba. Alah. Itu piniang tong kitian ni patu cepate ke haipon hake cengpen dak nang kapatunan cepate aklaptin atau presiden sekretari atau matan itu highest goal scorer kan ke itu Satgong RAYF Serloki Pator ala lipan sampai tak nong energi komita cicuning relo kapatunan kunci dang siko senarti alang lihat lawan Serloki Pator Subokta International kapatulan sampai nanti kapatulan cepate kapatulan dulu orang dulu Serloki Pator alang lihat lo highest goal scorer lo lapang suku kapatulan keceng pen non antung kitian alang lihat lo alang li gol kipila ke alang li lapang suku keceng pen non kijuran alang li kapatu gol kipila lake gol sirka ini sangat jenang gol gol sirka alang li Serloki Pator lapen non abang ke putot aku lihat batu na hake cengpen non kapatu lagi jutsi andeng angtung kiti lapang so kapatu angdengan alang li tajume pen kapatu teknai kenenai ke teksel abang pu itu lapang tu na ke komala signing terang Rhino FC Jarduri alang li long tajume pen kapatu gelang menai lapang so tournament no hake cengpen non kijut Rhino FC alang li bang no president dia bang ex-VTC Chairman, youngest player lah, ex-VTC Chairman, mohon inti, alang lipat saya alang dong ini patir toto, alang lipat sih, Rita biasa dalam, alang lihat lo, arta kijun naik, ben kapatu ketek naik, kelang men naik, abang pulau alang lihat lo, sar, signing terang, alang lihat lo, Rhino FC, itu lo. Dapat kenot aku putar dilihat blog kisik pon betulan lahan kita pen kapatu kita pen non puan kapatu labang so atau namen lo kapatu teknai kelang menai abang pu youngest pu dah lihat tak hijau bukan tak kali lo thang dah lihat lagi ke teknai lo deh kau tahu
Alali lagi best player lagi Choron Singh Ingti. Best player. Bang Alali pandang lepas jadi lagi Sabgang Sports Association. Presiden Dilip Kamsa. Alali si Patir Pun itu alali hello tuan-tuan. Choron Singh Ingti alali hello. Bang alali hello. Hakik centen tuan-tuan. Dapat tulang menai. Abang pulang alali hello. Itu non bertulang. Laso haki cengpen tadi non elitum non judhuan mana gol kena tekna abang putu tadi labang so kena tekna abang pula ke gol malo Jion Ko Rhino FC yang juri alang lelo kita tutup cengpen non tuan kelang menai ke tekna gol tu ke tekna gol kena tekna abang pula kapan diri bang alang lipan kapan diri bang laki Langtuk Terang Sar Advisor of Sabgang Sports Association alang lehlo Jion Krulo bol kena tekna haki cengpen non kejuran alang li gol bang set pick loh pedal sojo ini si pinian tapi alang itu labang so kapan gol bang alang itu high hotel lah si curo pula alang lipan skabet aku tutup itu tutup cengpon dah runners up kemana lagi pini kapan tu runners up tim ke kemana lagi Sabgang RAYF alang itu mana dong ini nanti tu pasti curi depan lo Sabgang RAYF nanti tu tim captain lapan ke vice captain kadang wedoan lapan tim kadang wedoan kan taino nanti tu lah runners up trophy bang nanti tu mau lapan ke labang so anong ikapat dia bang laki SGP rongbong terong layo la osa la tanong toka seido alang itu melo RAYF kapatu abang pu tung lo patu texas sa atau beta patu lang mesen sa laban ke alang litum la runners up trophy pen tangka tulup sita me alang litu kontan lo lompor lo Rita RAYF haki cengpen remrepin ladang suka petu tim Jaljuri Rhino FC Wina So Johnson Pinia khela long labang ke alang itu melo bina tim lo mate Jaljuri FC alang kami Rhino FC sudah khela on pada masa alang sama lo macing thumdam puja ba Sar Borsing Teron Hong Kong President Sports Association President si bangok kata betul itu lasi alang itu melo khela Texas Jaljuri Rhino FC alang itu kata was President Vice President tercenglo kata kapat dua dan two advisor kata ada bola lasi alang itu melo Rizal President kata alang itu melo ada trofi pen alang itu tangka atau lebih sampai alang itu kita kerja alang itu long terlo lasi aku putot non kerang jelang apor hostabe alang itu anse Tetung kapat dua kelama long cepat tetung pen alang itu nong emo hostabe alang itu pawan unang dapat kapal patek serna akai alang itu made apa yang kitun teko jipan sinil tum arnam long akhir jume hang pilo lasi alang itu melala sekarton kada we pastame pini bangsa nang kapal dirandeng peteng long pini la bangsa nikat surini ra ingko rapo Sabgang Sports Association Club League hala Sabgang hala kekan aku mate KCS unit Sabgang KCS unit tu dah anta kekan aku nali tu apa sino nang masuk khela mang edi kekan kelang menai mate kekan kelang me wajok lada hilang kalau kekan kepat lang penali tu kekan kepelang me an sesing kapang sang tekop lamesen makala kekan penali tu bandong e kapat diri tu nasi tangan lang penali tu bangsa yang istami anjing tu mi pasi tuni reglo Sinikat suri ini kan turun ulang sesi untuk neng kidi penampak betul sektor uji bangsa untuk kisik penampak. Lepas kean sesi apa kita uji bangsi kedua wes tadi buat itu apa? Alang liu lo boxing teron alang itu kandung itu jet pon bom aja.